Teman-teman, balik lagi ke channel Ondel-Ondel Cipondo, teman-teman. Berburu ondel-ondel, pemandangan cukup bagus, teman-teman. Kita ambil viewnya. Ih, ondel lebat-lebat, teman-teman. Oke teman-teman, di mana ondel-ondelnya ya? Di mana ondel-ondelnya? Ayo kita cari teman-teman. Kita cari teman-teman ondel-ondelnya. Nyesep di mana nih ya? Nyesep di mana nih ondel-ondel? Ondel-ondel, di mana kamu berada? Wah, ada mobil, teman-teman. Ada mobil, teman-teman nih. Kita ini dulu, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita taruh di situ dulu, teman-teman ya. Kita cari lagi, teman-teman, ondel-ondelnya di mana nih, ondel-ondel? Di mana ondel-ondel? Ondel-ondelnya, ayo cari. Oh, ada lagi, teman-teman. Wah, rupa-rupanya dia terjatuh, teman-teman. Nyungsep. Aduh. Oh, teman-teman. Ondel-ondelnya nyungsep, teman-teman. Aduh. Nyungsep, teman-teman, ondel-ondelnya ya. Kita cari lagi, teman-teman. Waduh. Ada Ultraman, teman-teman. Ultraman kayaknya sedang santai ini dia. Ayo kita ambil, teman-teman, Ultramannya ya. Mantap, teman-teman. Udah ketemu kita semua Ultramannya. Tinggal ondel-ondel pocongnya, teman-teman, yang belum. Di mana, teman-teman ya? Ondel-ondel pocongnya ya. Wah, itu dia, teman-teman. Ayo kita ambil, teman-teman. Tuh, ternyata dia nyangkut di sini, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel Ondel-Ondel Cipondo. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya, teman-teman ya. Terima kasih.